Kadeng ya, Pel, kenal potain, cap ibung. Oh, dia. Aduh, tertawa wae. Aduh, aing ngono yuk. Mana Ayo, aja? Pe. Gue ngacar tuh ngangon segala macam acara aing pusing ya. Masyaallah bae, si Omi kalah ngangon disamper koy. Woi, bro, mana si Omi? Gua ngangon dia mah. Ngangon. Oh, Di mana ngangon? gua. Wih, preman ngangon neng mah. Zaman now boy. Zaman now kita kayak mah mencik wari ngangon kene. Aduh, aing. Woi, Om. Nah, dia. Zaman kori ngangon kene dia mah preman ongko. Kalung digede kan dia mah mencik wari ngangon kene pernah saya mah. Kumaha om aing nekal ulin tadi nek nyamper mejem mah indung aing gerang ngangon heula cenah moal endah lah. Kumaha coba mak lu mah pan anak soleh mah. Kalung digede kan heula. Kumaha boy. Jangan. Ada beb nelpon biasa. Wah, apa kau nak di sini? Halo sayang. Naon jam aing? Oh, mah kayak gaceng balik, tenang bae. Sayang jam kolot cina balik. Aduh aing preman aceng Alabatan dia. karo. Budak mana eta? Lagi gamat gurang-gurung di harapan urang. Paling udah pematang tah mah. Pamatang mana? Tadak nunggu mau disupan. Ya mata tegig ban nu gedekeun perang saeng mah. Oh, suganeng mah kulub mantang. Goreng mah pamatang. Repel nalpot aing. Cap iwung dilawan. Iwung awi apun ta iwung awi tamiang. Awi gede. Cuk, ngomong buka rokok tuh, Cuk. Jangan merokok di mana? Nganggur bae teh. Ainan bos. Dia di mana bae dia? Mami gerok aing. Nanti tak. Ya. Oh, ada segala bala macam letik-letik sok macam-macam ke bos dia. Kenapa enggak itu? Harusnya kata si Dede diburuin mengajak be anak orang eta. Paling enggak tuh. Dak letik ya aing. Jadi ini
ngarokok ya. Astugo. Boh, mentang ngalewat, yang cerek kanan ke bos aing. Ngalewat, preman. Maksudnya mah preman. Aing mikiran balik nada kayak. Waduh, Bos saya, koyo pemasukan nih doang nih. Cocok mun ngusut mah. Cili dia usul pantah. Perang saing mah. Liur tuh. Tuh. Belum mantang. Nupulan mah. kemana? Turang itu. Panas. Ya ke mana, Ceng? Ini makan dulu. Ih, leutik-leutik ngalunjak eta naleunt tah. Rokok. Cepet. Leutik-leutik mah ngarokok, leutik-leutik mah. Ding bos kami meureun. Saha bosna? Opel, ding jacu. Di mana? Itu di pasir tuh. Ngesah ulah basa-basi geus leutik-leutik belajar ngarokok. Kulit gecan becus. Ya jangan melindung kan ya. Gandeng, sekali ikut penonton. Ih, ajaran. Ngaudangkeun di toelan. Bos! Hasil molor bae. Aduh. Lanjut tadi, kapan itu bilang tinggal lewat? Nu mana? Astaga. Tadi keneh kadinya. Ya ngalayap tadi 5 jam mah. Atau lain ngelayap ta mangaca. Demi pijeng ranak sih lah yang tadi. Aing ripuh ya. Terus mana-mana mah. Ulah di deh beh. Dek kunaon, Dek? Ku preman di pala kokona Di mana? itu Lobaan. tiluan Kumaha, Cuk? Gas tanggung jawab aing ayo. Ayo cangkeun. Angkeun. Cepat, Nak. itu. Ayo, Cuk. Ayo. Awak lemah ya. Ayo ground. Aduh. Naon dia? Gini cek aing mah dia peutingkeun bae aing. Gerah itu. Siap, Bos. Gerah mulai dah bisa ke kebun batu eta. Preman ngon embek deh. Naon pareman teu kudu nyatu kitu. Awak doang serem dia. Kakolot sieun keneh. Oh, doraka cenah ge. Aing mesti papat tampilan ki mah ngahormat ka kolot mah boy. Juga yang handle otot ya, Om. Tah. Coba heula aing. Tah, nu aing deuleu tah. Mau bebek. Cemen sama cemen. Dah otot dah kita masuk gede-gede nih. Cuk. Ya, Cuk. Naon nih dia? Bereskeun dia banyak. Aing neulekeun di dia. Itu lain jalan mana, Dek? Hah? Nya dia bade itu ngabereskeun nya. Cemen nih dia. Ih, diam. Geus aing ngadoakeun. Ngadoakan aing bisa dia mah. Abi mohon ya Allah, mudah-mudahan jatuh selamat ya Allah. Amin. Amin. Preman kita masih. Bisa aja. Aneh yang nyata. Bantuan ini ke Jajo. Mau. Bukan mau bisa tapi. Oh gedang atuh. Cuk. Cuk. Ada bisaan dia mah. Kumaha yang nyata. Kara preman sakitu dia masih aneh mah. Eta diri itu lah di kumaku dia. Atuh digetakan ku aing. Ayo tanana. Aman atuh teman kitu. Aing skieu mun turun tangan, Dek. Oh, geus ka ditu. Ka Ditu. Balik kitu. Dek, Cuk. Deukeun aing. Woi. Wanian. Tangkeun bos. Sikat, Mas.
anak buah aing. Iya jalan mana bos nanya, hah? Naon? Hah? Naon? Cuk. Naon? Hei, hei. 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 Baca ke bosnya. Lembang dari itu. Ngus. Cuk. Gila naik mampus cuk. Dia aku naon deh cicirikan. Di bukan budak cuk. Mantap rusuk jago. Pan nelek dia main budak sini gede cuk. Satu lain deui. Aduh dia mah teu bere ilmu nih ka aing. Aduh. Cuk. Pan dia mah tadi wanian cuk. Ada wanianan itu kan angge. Ada tadi gitu ngomong nang. Paneng mah minta hampura. Action. Oh, suganeng pamantang. Action. Oh, suganeng sepan mantang, orang kulub mantang. Action.